Yohani fuyin rakwa watwata kami yasyam ni karwa. Karanami panci ni Pilato tawa sumipsiprut di Yesu. Karanam ni mamalikawag sirawitay sang nulumaso akmi taritya pasaku penda di Yesu. Akapiya yubdasya so akmi aibnu panyusin. Kangi dadu tangayin na ni Yesu. Maniring siram makapiniteka panyusin danu tau duyutayan. Kasip-sip lang dana siya. Mayrat tatengam makubut pas Pilato. Maniring duar watawam citawin yuan tato kunapubut tayang izin nyo. Doku kaji makakadlan so yanakaratan. Karahanam makubut rana si Yeswa ni pasaku pandaso akmi tarici. Akapiyayub na so akmi yaibnu panyusin. Maniring si Pilato jiram citawin nyo tawiyan. Macita da siya sunupan panyising no mapatanatan ng sunakim da siya matadutwa. Kano umrat do rakwa panaralayanam amlululus siya mancino. Padkutan do jujika. Maniring si Pilato jiram. Apkam na kapadkut nyo siya. Kaya buya kumakala na karatan. Maniring siya utaw do yutayam. Tsawa. Tayam yan siwa walam naman na pangurayenta amuwakwak siya. Tanatuman tiyan kataw-taw na anak na niya mataduto. Mamiring ni Pilatuam turanan niya ri. Karanam sumdupdubariya kapatiti na si Yesu. Manirangam dwanjin mo kapuan. Amjinan ni tuvisan ni Yesu. Manirang si Pilato di Yesuam. Mujin nuvisiyakan. Nak mun mukiyan nuyuyat kwa mapasawijimu. Suyan nuyuyat kwa mansinukawak dajimu. Maniring si Yeswam. Unayan nuyuyat mam siya mataduto. Amuyan ito murnyakan jimu atawam tumakasi. Tati rakuraratan na. Mamiring nauri ni Pilatuam. Dinaranatin nga sidungin si Yesu apasawiyin. Tayo yuyuan danu tao duyotay. Maniring siram no si pasawayin mo bekenakagagan na imunyi kaysa rakwa panyusingan duluma. Umansino kataw-taw na panyusinganam kabusuyan na wakman sang ni kaysa. Mamiring nawarwa ciri-ciri ni Pilatuam. Ipakubut na si Yeswa, kalis na ni Pilato do, jilis na no mapatititawa, ngarananda, ningirangudan no bato. Wingaranda dyan sipulayatawam capata, umanamuwararuno ipamaring daso kanundo iyeche. Miyigan waruno kanunangam, maniring si Pilato do, arwa tau duyutayam. Cita kamu palaw panyirsilingin niyo. Karanam amdululus siraw arwa tau. Maniring siram wakwakun. Padkutan dujujika. Maniring si Pilato jiram. Nyo kakrabin niya ka na mapadkut sa panyirsilingin niyo. Maniring siraw panyirsilingin niyo mapatanatan ng sunakim da siya matadutwam. Sikay sasaun panyirsingan naman ay sakatawam. Karanam ituro ni Pilato si Yesu jira mangipadkatan dujujika. Karanam yang idana si Yesu. Kapirarana sujujika. Makubutami pangido asakatukuna. Ngarananda so yangan uunu tau. Wingaran dadyano sipulayatawam keketa. Dudang ni padketan da si Yesu. Amyendang surarwaka maragut so iyang yanyi parasing dadya. Wasam amyenduwanan na. Wasam amyenduwuri na. Akiyan na ni Yesu duwavak na. Amyen sunjibat-bat kanu lam-lam sunyi Pilatwa.
ni payuri na do juji ka ni Yesu. Upipi pangayan no watwatakam. Si Yesu ran nam tao do nasala apan nirsingan dano tao do yutay. Aru tao do yutay ani makacita susang. Tamasingan ni padketanda si Yesu do ili. Uwat-watak uram si pulaya kanu lating kanu sila. Ukawat-wat kan na. Suipikat lunu chiring dumket dudang. Manyiring upani-panyi singeno mapatanatanang sunakem da siya mataduto ji pilatwam. Di mo padketada kapi panyi singin siya no tao do yotay. Tapi-apiapaw kapadket muso minachiring na mancino kataw-taw na panyirsingin no tao do yotay. Manyiring si Pilatuam, di ko na abli siwo kunipadket abat-batek. Mati ka dapat deketin si Yesu no itay sang no domam. Apan daw mina ayub na kapi kapat dasya bunungan. Suni kapungun dati sa kabubunungan. Karanganam apan daw katapid no ayub na. O ayubran nuram jirani tapang. Taas saka ayuburi so kamamagana na ni chinunda. Maniring sirawi tay sang no domado kaduan jiram. Jita misi pisinga. Api-api na ukapas panguyunguyu tadya makakapra na siya. Wikak manasangam mangi mangununungu chiring dusisyo. Tama niringam dani vunungu nipiyayub kwa dakapas panguyunguyu do magurugudko. Sui kanu yung nunanga minavari danu itay sang nuloma. Umita tanek do katang kedno joji kani Yesuam sina na kani kaminan na kani Maria ama bakas ni kelopo akani matalian Maria. Macita na ni Yesusi na kanu ni kaglaw na ama cinanaudya may tatanek do dangam ma niring jinanam muina. Tumunangabnek ka anakmu. Ma niring dumacinanaw jam. Tumunabnek ka inamu. Ni macipindano kanunang kapapagina na so inana ni Yesu. Katen nga na ni Yesu kani kumabus no makakariavarina. Ma niringam kumawu. Wikak manasangam mangi mangununung uchiring dosisyo. Amiendang su asaka paniya kapnuan no ni patabayan da sumakup padaran. Karanam pasivurin dawu akmi tapayik do makup padaran. Akapatari da siya do akmi kamanakawi pasnginin do ngunguy na. Tunanangam taman ni Yesu. Manirangam yarana ni kumabos ubariku. Kalugod na marabat suinawan. Karanam ipancida di Pilato no kaman rarakganda no tao do yutay. Ukavachida su ay dano ni padket do jujika tao. Akaki kaida mawakwak. Akapi pakasda na su katao-tao da do jujika. Uwapan da su akman sangavariyam. Raten daw katunang yanan no katao-tao da do jujikado ipi walam no tao do yutay. Tadoy kadwan na ruwam makdengay pamaring dasukan. Amuriwun niyang idano itay sang no luma. Amvachiso ay dano rarwa katawa ni parasing da do jujika ni Yesu. Mangi sira di Yesu macitadan na ni mawakwakran. Amuriwo di dana ambaci Yesu ayina. Amasaka itay sang nulumawo ni sumubsubno cinalulutso tagtagrang ni Yesu. Akabuyog nuralan na kanu aswasoy no kataw-taw na. Uriran nam tsiring na no ni makamata mata siya tao.
Sui kanu yung nuak man sanga ciring na. Taak mani yung kaduri. So anu ingan nyo dya. Upipi pangayan nunangam. Mangi mangununungu ciring dusuisyo. Tama nyiringam. Abu asaka tutuang nama vaci. Wasaka ciring padusuisyam. Pacimatan dawu ni sub-sub datau. Makaraganam. Utau du arimataya. Mingaran so Yosefam ipancina di Pilato karap naso katau-tau ni Yesu. Amiyaran nam anuingan nanunang si Yesu. Amjinad keciwu kapancinan niya do tau. Tai kanyari nau panpanyisingin no tau do yotay. Sunipian na siya ni Pilato mangium kaso katau-tau na ni Yesu. Akarap na siya. Umingal so ni ketimwa ni kumala si Yesu dumarap nukakwa pam ni matsura di Yosefu. Unyap na ikuris na di Yeswa marang nwa nengam akme yasakarakwa baklitso karwaru. Karawanam pakasenda si Yesu. Kakuris dara na djano aneng. Akapungus da djano malabang amila kayub. Tauriran nam iwa walam daurinu tau do yotay. Doni mapuling so pilinga-lingayan na tau. Unipad ketanda si Yeswam masengan urido pimuamuan no tau. Amyandang so vaiwaw suga nidukdukan da mau. Amabu padudang u nimrake atawa ni pangidadudang. Ikungudo manam pawararuno ipi walam danu tau do yotay. Masengan usugdo ni padketanda si Yesu. Amuri utudara napakakasay siya dudang.